Riu aikari ituura ria githaiti gicigo-ini kia ubunge gia Kandara ni maugira kagwatira na tawa uhoro thutha wa hinya wa thitima gukinya micii-ini yao undu uria makoretwo metereire na njira nene. Minister wa hinya wa kuhuthika Charles Keter uria urathiite gwakiria aikari acio thitima guku manyitanire na mubunge wa Kigumo na mubunge wa Kandara oritie aikari aya matikareke thitima no ikorwo tu iri ya kurehe utheri nyumba-ini ciao no indi mamitumire kwambiriria biacara cingigacirithia miturire yao. Stima sio kuhakisha tu, stima ni kufanya biashara na tena inaleta usalama, kwa maana usiku hapa ikiwa kama usiku ikiwa kama mchana, hata hao wakora wenye wanataka kupora mali ya watu hawatapata nafasi, kwa sababu macho ya serikali tutakuwa tukiangalia. Thirikari ni kwerekeria muigana wa shilingi milioni 3.9 niguo gwikira thitima micii-ini ingi 40 guku Kandara. Na hii mradi itaendelea. Hii tumeanza siku ya leo, pesa tuko naye, kazi tu tunafanya. Aikari a Murang'a makinyirwo ni thitima o riri nario thirikari ya kaunti iyo yoete ikinya ria kumathondekera mabarabara niguo kugacirithia ukui na wonjoria. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.